يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, tumatandang sa matano sa pamamakinagan, imanto, sumpat na ya o mga bendingan o mga bangsa niyo, mga wata iyo, kapapantagan sa giyang kaya ingida Jordan. Sumpat na ya o mga bendingan niran, si ikom yung iipo sa gawi ayay niya mababaloy, kabugan tano sa usayan, sang kaya makampat tauras, na naging kanan pakilay niyo kapsyon. Naging kanan fadailut tasbih, mga kalbihan o tasbik. Si ko unang panudatan ron kalabui bitiara na naubad na kinang kayo kay mo lang niyo kalahan ko kapambati atano sa giyang kay kitab kulalan ko mga baris anta kakalahan si ko kapmanay tanoron na pakatanuran niyo so dirun matatanor o di na beteran niyo so mababekugun kabakalo-kalo na kasanangan so di kasasanangan nagu kasagugudan so di kasasagugudan. Giyang kaya tasbih bendingan tanay man to, yung kay mga fadailian, paganayro na ayaptero na tasbih, naginan so katero ako subhanallah. Ginan so katero ako subhanallah. Ginan iptero na tasbih. Tasbih, si ko basa tanaro na maranaw na tasbih. Giyang kaya subhanallah, فهي إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير الكلام وأحبه إلى الله. Diyan kaya tasbih na isa ni kopat ang mga kalimat inirupaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata-mataan siran ang mga kalimat na pirmiro katero nagu pagkabubayaan o Allahu subhanahu wa ta'ala. Na isaw ng kaiya, subhanallah, sangkuto patiman ang mga kalima amya aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasabutanan ko katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigiyan manaya inna ahabbal kalami ilallahi arba' subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mata-mata natiyan na aaya permero akatero nagumala imbalasun Allahu subhanahu wa ta'ala pagkabubay Allah akatero na patiman ang mga katero patiman ang mga kalimat. Sira na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kaiapat timan ang mga kalimat na miya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam permirwaya pagkabubaya Allahu subhanahu wa ta'ala ang mga katero. Ito'y sabab ayad na muna sa taralbisi ko mu'min, ayad na muna sa taralbisi ko muslim na malayam so dila iyan sa aya kapko kasiyan ayad niya di matero na sumanga katero amya makapiya-piya kapapadalaman sa mga pahala, kapapadalaman sa balas kagiya aswaiman yan na ditano itatapian na say Nagyutubus ikapapadalaman sa miya kalala ibali.
giyuto besasay aditano itatapian na giyuto na miya kalala ibali malaikipantag ku Allah subhanahu wa ta'ala. Datarang kaaya ditano diteron, datarang kaaya bendingan tano at tasbih miya ka kep si iko dila o gaid na so pahalanian naguso balas imbagayo Allah subhanahu wa ta'ala si iko orip niyan iptasbihian pengiraw subhanallah na di kesarapan dapat tomo adi su dunia arak sumapapadalam si iko dunia. Yang kaya tasbih nami ali ko kitabu Allah subhanahu wa ta'ala si iko Quran maana so Quran saya kadakal kia alo yang kaiyat tasbih si ko Quran na kalalawanan sumiyaka 80 maaloy sa Quran ang kaiya tasbih. Bisiyagin mukhtalifatin wa asalibin mutanawwi'ah. Si ko mga ropa bida-bida nagusi ko mga okit ang barang-barang. Igiran ayakap pagkaukit ayakap kaalo yung tasbih sa Quran na menggulalan sa ayak kilala palian na amr. Suguan na kilala palian. Dataro katero wallahu subhanahu wa ta'ala tiyan manaya, ya ayuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang kaya inadoy saya tasbih na ayak kinila palian sa yang kaya ayat katero wallahu subhanahu wa ta'ala na ay manane na amr. Fi'alu amr wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini sugu wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga ori penyan amya maratiaya kasuti-sutieran kipupuru-puruniran ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko kagabisa kapita. Wa taratan bilafdil madi naguigira na ayakap kaalwinian ko kitabu Allahu subhanahu wa ta'ala na ayakin nila palian na fi'alu madi. Datarang ko tuwa katiru wallah tigian sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Fi'alu madi akin nilapal o tasbih ko kialunian sa giyang kaaya katiru wallahu subhanahu wa ta'ala managiyang kaaya Quran. Wa taratan bilafdil mudari' kama fi qawlihi ta'ala يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Nagu kasalakpan o di na igira na ayakip kilapalian ko kap kaalunian ko kitabu Allah subhanahu wa ta'ala na fi'lu mudari'. Sa datarang kaya biyat yatanu akatir wallah yusabbihu lillahi ma fis sama. Yang ko tuwa tasbih ramialoy na ayakin nila palian na ayamanin na fi'lu mudari'. Wataratan bilafdil masdar. Pagkasalakpan na aya kipkila padang kaya tasbih ko kapkaluinian ko kitabu Allah subhanahu wa ta'ala na masdar. Datarang utakatiru wallah tiyan mana iya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kota subhan sa yang kaya ayat na ayakin nila palian na masdar. Pagsama kalbi ng kaya tasbih na mialoy sa yang kaya katiru wallah mialoy si iko Quran o di na adn awalo timan ang mga sura sa iko Quran aso mga paganay ayat yan na pada palayon mialoy so tasbih. Pade sa kalbiyan o tasbih. Walo timan asura sa iko Quran so mga paganay ayat yan na miadoy din so tasbih. Paganay asura sa Quran so paganay ayatan ni na miadoy ron so tasbih naging kaaya suratul Isra. So paganay aya sa iko suratul Isra na nudun so tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ikadua asura asupaganay aayan yan nanudun sa tasbih nasa suratun Nahl. Pitero wallah
Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ikatlo surah aso paganay ayan yan nanudun sa tasbih nasa suratul Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ikapata surah na suratul Hashr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al azizil hakim. Wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ikalima surah suratul Saf. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ikan masura nasa suratul Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ikapito asura na suratul Tagabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aya ikawalo asura aso paganay ayan yan nanudun so tasbih nasa suratul A'la. Tanay Peter wallah sabbih o din ayat Peter wallah tina sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Yang kay mga sura walutiman na inaluitan no. So paganay ayan yan na inaluiron wallahu subhanahu wa ta'ala so emanan yan na tasbih na padaya sa kalbihan o tasbih atigo mga ulama. So sabad ko mga ahlul ilm na iya kabasera na tiran man na iya padapan sa kalbihan ang kaya tasbih na miya adoy tiran man na sa Quran sa 5 minuto so miya ka 30 maaloy so ay manan yan na tasbih sa audio ay manan yan na bida-bida aropan yan. Adna miaderon anam teman asi manunumpang si ko mga malaikat nagu timan aya as ibu manunumpang si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam udi na siya timan ang mga aya nudun so tasbih as imanunumpang ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagupat timan ang mga aya miya aliron so tasbih as imanunumpang ko salakaw ko nabi ang mga nabi wa thalathatin lil hayawanat wal jamadat nagutlo timan ang mga ayat as imanunumpang ko mga maranaranap nagusi ko ay manan na mga jamadat wa thalathatin lil mu'minina khassa nagutlo man bu ang mga ayat ami aloy nudun so tasbih asima nunumpang si ko mga mu'min wa sittatin li jami'il mawjudat nagu namtiman aya nudun so mga tasbih si manunumpang kulang ulangwan o matatagu si ko dunia ay baratan ko to tasbih ami aloy asima nunumpang si ko mga malaikat na padon ng utakatiro wallahu subhanahu wa ta'ala tiyan manaya fa inistakbaru falladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamun. Yang ko to ay manan yan na patasbih ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kagagawi aguso kadong daw na siyo to manunumpang si ko mga malaika wallahu subhanahu wa ta'ala. Padon ng utakatiro wallah tiyan manaya الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. So mga malaikat ato matanggung ku arso Allah subhanahu wa ta'ala gusto maliliw taon na iptasbihiran so pudi ku Allah subhanahu wa ta'ala emananin na iptasbikiran so pudi o kadnaniran nagupaparatianiran so Allah subhanahu wa ta'ala nagusto mga malaikat at tumatanggung ko arso Allah subhanahu wa ta'ala na ipupumangan iran sarila so mga ori panu Allah miya maratiyaya aman na panagso paratiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ipupumangan isiran o mga malaikat at tumatanggung ko arso Allah subhanahu wa ta'ala iptasbihiran so pudi ko Allah subhanahu wa ta'ala.
Padanan si mga ayat, ami alayron sa tasbih, as manunumpang si kuwaymanan yan na mga malaika o Allah subhanahu wa ta'ala. So pansi ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napadunang oto katero Allah tiyana wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Siyugu Allah subhanahu wa ta'ala so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kiptin deganian ko tahajud nagugiyang ko to kini sugunin sa ging tasbih wasabbihu laylan tawila. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sibo ya manunumpang ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mga padanan si mga ayat nudun sa tasbih as manunumpang si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukman sa mga ayat ano dun sa tasbih as manunumpang ko mga pada mga nabi laidang ko to ay manan yan na kaluyan wala manunumpang ko nabi Zakaria tiyan manay wasabbih bil ashi wal ibkar pagpanakaluyan yan natina fa'auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya manunumpanganan si Zakaria alaihi salam. Padpun sa mga ayat, ano sa tasbih, as manunumpang si sabad ko mga nabi, nalagidang ko to ayat, Peter wala tina falawla annahu kana minal musabbihin. Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Ano nung panginisi ko? Nabiula Yunus alayhi salam kumasa kialam daun o malaasda. Siya kumasa kialam daun o malaasda na so kaya taguin sa giyang koto tiyanang koto asda miyating kilo ng piya-piya manan yan na kanaubon miya kabelang ang koto tiyan usda kanaubon mimbalo ya pagalungan ng koto ambala sa takilidan usda ay manan yan na tanto malibutang ang koto kaya taguin sa giyang koto di dalam mo usda naguso ka kalibutang o kaludan na aya Peter Allah natin na falawla annahu kana minal musabbihin o pamabukas so Nabiula Yunus alayhi salam na mataan adas kanin mabeloy paduko pamanasbih o pamabuati wala kamataan so Nabiula Yunus na da mabeloy paduko miya manasbik lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun na kalanggis kanina tiwala ko tiyan osda sa taman dun si ko alungan akiyama. Maana aya din pembeloy kubur o Nabiula Yunus alaihi salam na so tiyan osda o danian tasbihan. Udas kanyan ay mananin na tintad si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab sa giyang koto at tasbih, giyang kaya subhanallah bandingan tanong, nagyuto sabab ayamanan yan na kaya sabapan sa kiyada o Nabiula Yunus alaihi salam sa giyang koto at tiyan usda miyadas kanin sa giyang kota kalibutang o kaludan kami at tagus kanin sa giyang kota ayamanan yan na minibungas kanin busa giyang kaya dunia. Had na mga khilafsan ng mga ulama so kati katatago ayamanan yan na Nabiula Yunus sa ginguta tiyano malasda kapakailitan sa ginguta tafsir yakin niya mawardi adna inaloy niya nun apatiman kaul adna mitero sa miya kasasaluan roso Nabiula Yunus adna mitero sa ayakiyatiru Nabiula Yunus na miya katalogawi adna mitero sa ayakiyatiru Nabiula Yunus alaihi salam ko tiyano sada na miya kapat pulugawi iskanian sa giyang kotoa tiyano sada. Ginan ni sabab apade sa mga kalbihan ang kaiyat tasbih pagka kuan yan pagka aunian so ori pano Allah ko margen nas inian pikitugalin si eko malabud
pagkaaunian mapupakaawayan so oripan Allahu subhanahu wa ta'ala si iko malibutang abetad na si iskan yan pagkatago sa giyang kotoa maliwanag abetad. Giyanan isa pahala kalbihan ang kaiya tasbih. Miya kalabulubud abalasan o gaid na so kadaklan na kalilimban niran nagupa kalilipatan niran sabab sa giyang koto ayadin kalilid na diiran katawan diran mainang ka nagiyang kai at tasbih giyang kai subhanallah na miya kalala pahala isaw nang kaya na inaluitan o manunumpang si ko Nabiullah Yunus alayhi salam. So mga ayat manunumpang si ko mga mu'min miya maratiyaya gulala sa giyang tasbih. Isaw nang ko tami aluitan wa katiru Allah ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hey so miya maratiyati wallahu subhanahu wa ta'ala na tadmini su Allah sa tadm amadakal. Ini sugu Allah ko mga ori penyan amya maratiyaya akatadmiran ko Allah sa tadm amadakal wasabbihuhu bukratan wa asila. Nagu ini sugu wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga ori penian amya maratiyaya kipupuru-puru niran ko Allah ko kagabi sa kapita. Pada menang utama ayat wala tingna innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim ahum la yastakbirun. Madakal mga ayat amanunumpang sa gingat tasbih as iko ay mananin amya marati as iko Allahu subhanahu wa ta'ala padumpan ang utati wala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal. Sipat tayo mga tao titu ang mga mama titu ang mga babay ay mananin na ibtasbihiran so pudi ko Allah diran di tadman so Allahu subhanahu wa ta'ala dakiran makatembang sudiran di kapesa agus sudiran di kandagang kota demiran ku Allahu subhanahu wa ta'ala naguso kiptin degeniran ko sambayang rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salat. Sukman so mga tasbih amanunumpang si ko mga maranaranap naguso mga jamadat napadunang kaya katiro Allah sa tigin manaiya tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Patasbih ko Allahu subhanahu wa ta'ala so pito ang mga langit. Dago patasbih ko Allahu subhanahu wa ta'ala so pito ang mga lupa. O wa man fihin. Nago patasbih ko Allahu subhanahu wa ta'ala so nganin amatatago si iko langit. Nago tasbih ko Allahu subhanahu wa ta'ala sunganin amatatago si iko lupa. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Nago da asay da anganin atigu Allahu subhanahu wa ta'ala abadi petasbih ko pudir kanina Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. O gaid na diniwatigu Allah sebutan sa mga tasbikiran. So langulang o mga say sa giyang kaya dunia, langit lupa na sumapapadalamun. Palapalid na nan petasbih sa pudi ko Allahu subhanahu wa ta'ala. O gaida tigwala na diniyo katawan, diniyo subutan so kaptasbikiran. Madakal sa mga ayat, isa ng utwa, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashi wal-ishraq wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. So man so manunumpang si ko li umumil makhluqat miyakadagdagal padunang utamya pangadoitan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Patasbih ko Allahu subhanahu wa ta'ala so nganin amatatago si ko langit taguso ay mananin na nganin na mapapadalam si ko lupa. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yakadakadaka lang kaya ay mananin na piyang adoitan manunumpang
si ko mga say matatago sa langit lupa apalapalid patasbih sa pudi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali pa ng mga ulama at tigiran agiyang kaya kalima subhan na aya kada kalakiyalo niyan si sa Quran na miya ka 20 agu 5 maaloy sa Quran so subhan. Makasababsan nasokman sa mga hadith amanunong pangsagiyang kaya kalabihan o tasbih na miya kadakdakal buluan ang kaya mga hadith amya aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam amanunumpang sagiyang kaya tasbih. Isaw ng kuto amya aloy tanu katur Nabi sallallahu alaihi wasallam si iko paganay tanwa inaloy at iyan na inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padunanan. Pada penami alui Nabi sallallahu alaihi wasallam akal biyan ang kaiyat tasbih. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam atiyan manai man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat anhu dhunubuhu walau kathurat. Pada kaya yaun o Abu Hurairah natiyan manaiya man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Sad natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa itasbih yan. Teron yan so subhanallahi wa bihamdihi si iko salungan. Sama ka magatos yan mitasbih. So subhanallahi wa bihamdihi na punas nunu Allah subhanahu wa ta'ala so mga dusan yan apiapan ikadaklian. Aya kaya yan Abu Hurairah na mata natigin na Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitir iyan asadin sa tao atir unyan so subhanallahi wa bihamdihi si iko salungan si iko kadaw daw. Napunas nono Allah subhanahu wa ta'ala so mga karibatan yan, mga dusan yan sa apiapan aya kadakalian na dataras sa kadakal o didi bura-bura si iko kaludan. Napunas nono Allah. Ino mga day, miyakatasbih tano sa magatos, minitasbih tano sa magatos ang kaya subhanallahi wa bihamdihi ko tanday katatago tano si iko dunia. Pakahisi si ko mga ginawa tano. Ina mga day, minitasbih tano sa magatos ang kaya subhanallahi wa bihamdihi ko tanday o kawyag-uyag tano. Pada panami aloy Nabi sallallahu alaihi wasallam, natiyan man na iya kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Buti man nakatiru at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apkebubayan wallah makap si iko dila na mapenades iko timbangan sa kaniyan so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Makap si iko dila kebubayan wallah subhanahu wa ta'ala mapenades iko timbangan o gaid na kalilipatan o mga tao ang kaya pahala ang kaya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yan ang isabab kena obatan to mabelang ang kaya kapugusitan no saya yang kaya mga fadailu tasbih ayabu ayamananin na puwenta no saya na ando man ay kabaloy o mu'min kabaloy o muslim so mga katero iyan na ayap kusarian ang mga katero nagyang koto ang mga katero ang balasan no Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagi amyari tanu si ko pagampaganay abendingan tanu aayap tero na simba na mapayag masulan. Ay mananian na katero agugilbak mapayag masulan. Ikibubayas kaniyan Allah subhanahu wa ta'ala. Napad sa simba, nagyang kaayat tasbih. Gumiraw ka subhanallah na miyasimbang ka su Allah subhanahu wa ta'ala na gumiya ka paruli ka sa balas. Naid na mapya, share ka tano, napakalayam tano so mga dila tano, mga katero tano, o di tano di katero sa giyang kaya subhanallah, o di na giyang utak at pupagiraw tano Allahu Akbar, o di na so alhamdulillah, Odi nagyang ko ta igira miyarata ginawata, miyaranta nga adatta,
Ikerat aginawata nadita di mataruang uta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakalaya mata nagu pakalaya mangkoto mga wata sa kapakanagiran sa iyang kaya mga pipiya kateru ang balasanunu Allahu subhanahu wa ta'ala so oripnian. Kinani sabab pangintano si kwalla balasan tanunin sa madagalamapia ino kapsumpatan tanubusi ko mga apdauras padayas iko ay mananyan na ay naluitano ibadat kauliya simba asi makasusulod ko kateru na madagaloto na isaw ng kaaya tasbih sa balasan tanu Allah sa madagalamapia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.